Oh guys, this is a rapid vlogs. John बनेका John. John बनेका Don. John किच्चामा हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय श्री 5 मङ्गोलियन हटका एक मात्र फ्यान. अनि हाम्रो लास्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो श्री 3 सरकार. श्री 5 बाट 3 मा तिमीहरुलाई 3 भन्ने. This is Narayan River guys. This is our Narayan River guys, हैन? त्यसपछि काँड हो यो. This is our. ए फ्लिप गर्ने कता छ यार? त्यता त्यो बुढीङ्गातिर होला नि. गाइज मैले अप्सनै भेटिनँ है. ल ठिक छ. अप्सनै भेटेन होला. ल मुजी. पोस्ट लग्यो होला. Oh no yaar, what a mobile yaar. I don't see. What a mobile guys. I don't see also a flip. This is our Narayan view देखाउन Narayan view. This is ल गाइज है मैले मोबाइलै फ्लिप गर्नु नआएर यसरी नै फ्लिप गरेर हजुरलाई देखाउने कष्ट गरेँ मैले है. Our Narayan River is most amazing place in Chitawan. Yes. This is a view tower guys. Our legendary 1974 AD which also concert here. Yeah. Many people come here guys. Also the renowned person Madan Bhandari also. Yeah. We have take it out from Yes. in this place. This is place guys. This is place. This is the place where Madan Bhandari we have to Found. swimming and we have to grab this body and to let outside. Outside, yes guys. Yo man, yo. Man. This is also sunset view. You have to also see guys, see. See. This is also guys. sunset view in our home place. Our from Narayan River. Our nearest town. Yes. The amazing, awesome moment. This is a Chitawan. Sorry. This place is Chitawan and Paripati guys. This is Nalprasi. Another side is Nalprasi. Yes. Nalprasi Gaidakot. Yeah. Today our first vlog guys. This vlog is going to be a viral. Yeah. 100%. Amro Mongolian Horta is Yes. here. Say hi. Say Sarkar hi. Oh, Jonathan, hi. Okay guys. See you in next vlog. Okay guys, bye. See you in next vlog. See you in next vlog guys. Guys, this is a Narayan River. एउटा नेक्स्ट टुर चाहिँ ओसो क्याम्पको गर्नु परेको तपो पनि जानु परेको भट्टे यार. Okay. Call me John Dada. Oh, John Dada. Okay. Our next planning is going to the Kathmandu Okay. to attend Tapovan International Spiritual Group. Okay bro, no problem. Okay, let's done. What a king pose. कहिले पोज दिएको दाइ? लाल. त्यो वहाँ परेको पोज. हल्का दाँत देखाइदिनु न. 24 भन्नु न नत्र. 1 count. 1 2 3. Let's click. गाइज यो चाहिँ हाम्रो भ्यू टावर मदन भण्डारी स्मृति पार्क. मदन भण्डारीका उता दासढुङ्गाबाट खसेको लास जिप यहाँनिरबाट निकालेको होइन. हाम्रो लोकल गाजीपुरीले निकालेको. लोकल हाम्रो यहाँको गाजीपुरी टोलीले निकालेका. यसरी हिँड्नु पर्यो. यो चाहिँ हाम्रो चितवन पऱ्यो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो उता पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो नलप्रासी. हामी चाहिँ एकदम बिच साइड. कति विदेशीले मात्र बिच साइड घुम्ने भनेर हामी नेपाली भएर बिच साइडमा छौँ. एकदम इन्जोय द मोमेन्ट. एभ्री मोमेन्ट वी हेभ लिभ. दिस इज आइसक्रिम. गाइज. दिस इज आइसक्रिम वाला भाइ. सरकार यु वान्ट? नो. Oh Mongolian art, you want? Okay guys. अहिले चाहिँ मैले यहीँ स्टप गरिदिएँ होइन. अहिले एकछिनपछि फेरि वी आर ब्याक. We are tasting
आइसक्रिम We are tasting ice cream, chocobar, प्याकेटवाला packet This is wala. so delicious. This is yeah. You want? Manas, see? Oh, Mangalinat, You want one? you want ice cream? Sorry, chocobar. We are eating no Nepali. You have to say in English. You want? This is special one. I am tasting. Okay. You have to see the you have to. Sorry. Oh my God. What a delicious. What Jesus. What a taste. Cornet. मिठो छ दाइ Okay. हाम्रो बरफ चुस्ने मान्छेलाई आइसक्रिम देखाएको त अनि कहाँ हुन्छ त नि गाइज होइन? ओके गाइज. कोर्नेटो भैया आई वान्ट कोर्नेटो. You want also? You want? You want one? अंग्रेजी ना पूछने सर हाँ आपको भी खाना है तो खाओ एक. हम दे देंगे. हाँ पैसा हम दे देंगे. टेक वन. हाउ मच? टेक इट. कति भयो? कति? 50 100 अनि त्यो? 130 ए तपाईँ बिसको एउटा खानु न त 150. खानु हामी त खाइरहेको छौँ खानु आज भाइहरूको तर्फबाट. सरी यार कस्तो अनुहार देखाइदिएँ मैले. सरी गाइज. सरी गाइज अनि त्यो Okay, नदेखा. take it. Okay, guys, we are walking on the beach बाइकै नलिकन आयो भने हुन्छ. nearby Narayan River. Okay, bye.